Hvaljen Isus i Marija, draga braćo, dobrodošli u novi video. Danas ćemo pogledati debatu između William Lane Craig, jedan celebrity apologet, on je naravno protestant, i Muhammad Hijab, koji je naravno musliman. Njihova debata je o tome je li Sveto Trojstvo koherentno, to jest je li ono u skladu sa razumom. Mi ćemo poslušati par isječaka iz te debate, nećemo cijelu debatu, i onda ćemo dati neke naše komentare. No, prije toga ćemo se pomoliti, i to na latinskom, jer sam takav prijedlog dobio u prošlom videu i iskreno baš mi se dojmila ta ideja, pa sam odlučio odmah to implementirati. Tekst sam stavio na ekranu, možete vidjeti u vašem videu latinski tekst. Ovo je Oče naš i po latinskom, i sada ćemo izmoliti Oče naš na nakanu za milost od Duha Svetoga, da nas on prosvijetli i da on vodi ovaj video. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ja se ispričavam unaprijed ako sam nekoga uvrijedio sa svojim naglaskom ovih latinskih riječi. Potrudio sam se koliko sam mogao. No, idemo mi na naš video. Dakle, samo ću ovo malo vratiti tu negdje. Dakle, prvo ćemo poslušati što će Dr. William Lane Craig reći. Ovo mi je bilo zanimljivo. Dakle, naravno, video je na engleskom jeziku. Nisam više mogao nekakvog materijala koji ima hrvatski prijevod ili na hrvatskom jeziku naći, jer ga ima stvarno vrlo jako malo, i sve ove sočne debate su u stvari na engleskom jeziku. Ali dobro, vjerujem da nije problem engleski vama, ja ću samo neke riječi parafrazirati, da možda bolje razumijete neke stvari koje su rečene. Pa evo, ajmo mi onda krenuti. This is Christian capitulation. Okay. He's capitulated to the Muslim arguments. We've gone almost 50 seconds over, so we'll go 2 minutes, 50 seconds for Dr. Craig and his response. Okay. Well, I'm not capitulating to anyone, Mr. Hijab. I am defending the doctrine of the Trinity that is taught in the New Testament. And I am under no obligation to defend later doctrines taught in the 13th century by Thomas Aquinas or others. I did mention the names of certain church fathers that held to the New Testament doctrine, Clement of Alexandria, Clement of Rome, Ignatius, for example. So it's simply... Ok, ajmo tu stati. Dakle, ovako, Dr. William Lane Craig kaže ovako: Muhammad Hijab je njega napao i rekao da u stvari nitko se nije držao učenja Svetog Trojstva kako to na način na koji je to obrazložio Dr. William Lane Craig. U prvih 1500 godina kršćanstva, znači niti jedan crkveni sabor, niti jedan crkveni otac, crkveni pisac, nitko se nije držao tog razumijevanja Svetoga Trojstva kao što ga ima Dr. William Lane Craig. I to je stvarno istina. Znači, ja nisam nikad, čućemo kasnije koje je točno njegovo mišljenje o Svetom Trojstvu, kako ga on razumije, i ja stvarno nisam nikoga pročitao, niti čuo za nekog ko je tako nešto držao. Dakle, definitivno je Dr. William Lane Craig u potpunom rascijepu sa ostatkom kršćanske tradicije. Bila to katolička, pravoslavna, protestantska, znači stvarno on ima jedan jako jedinstven pogled na Sveto Trojstvo, koje ja mislim da je potpuno heretično, i reći ću zašto. Međutim, Dr. William Lane Craig ne vidi tu ikakvi problem i on samo kaže: gle, ja se jednostavno vraćam na Bibliju. Mene nije briga što je rekao Sveti Toma Akvinski, što su rekli crkveni oci, crkveni sabori.
To me uopće nije briga. Ja ću se samo vratiti na Sveto pismo i ja ću samo obrazložiti što piše u Svetom pismu. Što je naravno vrlo problematično i teško je za ozbiljno shvatiti takav argument, da bi znači cijela kršćanska tradicija fulala u jednom u nečem tako bitnom kao što je Sveto trojstvo. Znači, to je stvarno srž kršćanske vjere. Dakle, da je cijela kršćanska tradicija fulala i da je dr. William Lane Craig i, dobro, par ljudi prije njega, znači, evo, Muhammad Hijab kaže da ima nekakvi protestantski teolozi tamo negdje u 16. stoljeću koji su držali nešto slično kao što dr. William Lane Craig drži. Znači, morali bi prihvatiti da 1500 godina da su svi potpuno krivo vjerovali i onda da su ti kasni protestanti otkrili pravu doktrinu o Svetom trojstvu, što je potpuno suludo. I naravno, William Lane Craig, iako to govori, opet vidite tu da izbija iz njega ta neka grižna savjest, jer je upravo osudio cijelu crkvenu povijest i sve crkvene pisce koji su postojali u prvih 15 stoljeća kršćanstva. I on govori, gle, ipak, znaš šta, ipak postoje neki ljudi koji su držali do ovog što ja govorim. Konkretno on misli na vječno rođenje sina, znači na procesije unutar Boga. Da sin proizlazi od oca i Duh Sveti da proizlazi od oca i sina. Pravoslavci će reći samo od oca, ali dobro, to nije sad bitno. On negira te procesije između božanstvenih osoba. On kaže, gle, Sveti Justin, Sveti Atenagora, ok, oni su to držali, ali imamo neke druge crkvene oce, rane jako, koji to nisu držali. I jedan od njih, čuli ste, kaže Sveti Klement Aleksandrijski. Dakle, imam ovdje Svetog Klementa Aleksandrijskog, sad ću vam samo nešto ukratko pročitati što je napisao. Dakle, ovo je njegov komentar, dakle, ovo je Sveto pismo, ovo nije njegov komentar, tu sam samo htio pročitati tekst. Dakle, Sveti Klement Aleksandrijski piše u ovoj knjizi komentar na prvu Ivanovu poslanicu, prvi redak glasi ovako, prvi redak prvog dijela, kaže ovako: što bijaše od početka, što smo čuli, što smo vidjeli očima svojim, što razmotrismo i ruke naše opipaše o riječi, životu, da život se očitova i vidjeli smo i svjedočimo. Dobro, ovo je već drugi redak. Dakle, Sveti Klement Aleksandrijski piše svoj komentar na ovaj tekst, znači što bijaše od početka, i on kaže ovako. Dakle, objašnjava taj dio što bijaše od početka i kaže ovako, da starješinja objašnjava to na ovaj način, da je početak rođenja nije razdvojen od početka stvoritelja, jer kaže, ono što je bilo od početka ne odnosi se na rođenje bez početka sina koji je suvječan sa ocem. Tako bijaše riječ koja ima koje nema početka od vječnosti. Dakle, ovo sad ja prevodim sa engleskom uživo, zato malo zastajem. Da, jer sama riječ koji je sin Božji, koja je jednaka u supstanci sa ocem, je vječna i nestvorena. Znači, doslovce govori o procesiji sina, vječnoj procesiji, vječno rođenje sina od oca. Dakle, to se ne može drugačije objasniti. Ima i drugih tekstova koje bih mogao sad vama pročitati od Svetog Klementa, ali nije potrebno. Mislim da je tu sve jasno. Dakle, Sveti Klement definitivno je vjerovao u procesije božanskih osoba. Jednostavno ne mogu shvatiti kad bi netko rekao da je znači riječ, da je riječ sin Božji, ne vidim kako tu onda može se isključiti nekakvu procesiju. A za ova druga dva primjera koje on daje, Klement iz Rima i Ignacije Antiohijski, pa evo koji je moj problem sa tim primjerima. Znači, evo tu imam
Evo, tu imam svetog Ignacija. Znači, sveti Ignacije, to vam je, sad ću vam ja pokazati, samo sekunda. Evo ga, to vam je znači od 42. stranice do 90. Znači malo ispod 50 stranica. Evo, to je to što imamo od svetog Ignacija. Znači, mi apsolutno ne možemo na temelju tih par pisama zaključiti koja je bila njegova nekakva kristologija. Pogotovo zato što on nigdje u svojim pismima ne kaže da Bog ne proizlazi, da sin ne proizlazi od oca ili tako nešto, ili kaže da nema procesija o božanstvu. Znači, to ne postoji. Isto tako za svetog Klementa rimskog imamo jednu poslanicu. Doslovce jednu poslanicu, to vam je isto manje od 50 stranica. Tako da iz tako šturog materijala što nam je ostalo, stvarno je nezahvalno donositi neke zaključke da oni nisu vjerovali u procesije osoba, pogotovo jer su svi kasniji pisci, a stvarno Sveti Justin je znači u generaciji sa Svetim Ignacijem. To je odmah tu. Znači, Sveti Ignacije piše oko 130. godine, Sveti Justin oko 160, znači to vam je odmah tu. I svi kasni crkveni pisci, pa vidjeli smo i Sveti Klement, aleksandrijski, potvrđuju i vjeruju u procesije božanskih osoba. Tako da William Lane Craig ovdje jednostavno nema nekakvog uporišta u patrističkim izvorima za svoj stav, da nema procesija unutar božanskih osoba, to je potpuno suludo. Ok, i idemo sada dalje. Sad ćemo čuti što dr. William Lane Craig zapravo misli o Svetom Trojstvu, što je ujedno i tema ove debate. Evo ga, znači, evo sad ćemo poslušati. I just got the perfect gift for my boyfriend that has everything that he needs for 25% off at manscaped.com. Needs to have this defined. I suggested that we could think of the persons as parts of the Trinity in the sense that the whole Godhead is not just one person. Now, you yourself hold to a sort of doctrine of Tawhid. Dakle, ovo je vrlo važno. Dakle, on kaže da možemo razmišljati o Svetom Trojstvu kao o osobama, kao o dijelovima. Dijelovima i onda da je Godhead, znači cijela božanska narav, da nije samo jedna osoba, nego da su tri osobe i da su te tri osobe kao dijelovi božanske naravi. Još ćemo samo poslušati jedan dio gdje govori još o razlici između njegove doktrine Svetog Trojstva i doktrine Svetoga Tome. Evo, samo sekunda. Ok. Heard some more. I like his monotheism. We both agree that there is exactly one God. Moreover, I like his denial of divine simplicity. I don't agree with those who say that God is not complex in his being. Mr. Hijab's doctrine of Tawhid, which we really didn't hear very much about tonight, is not a doctrine of divine simplicity, which says that God's properties are all identical, that God is identical to his properties, or that his essence is existence. And so on that, we very much concur, and I appreciate that positive feature of his view. Dakle, ovako, sada tu govori da on ne vjeruje u Božju jednostavnost, nego da on gleda Boga kao da je kompleksan. I to se slaže s onim što smo prije čuli, da gleda osobe kao da su tri dijela Boga. Tri dijela božanske naravi. Znači da je cijela božanska narav te tri osobe kada se spoje. Isto tako, sad vam neću sve
puštati, ali isto tako govori da svaka božanska osoba ima svoju zasebnu svijest, svoju zasebnu volju, tako da su oni stvarno odvojeni jedan od drugoga. I naravno napada doktrinu Božje jednostavnosti, znači poznata u tomističkoj filozofiji je poznato da je Bog u stvari apsolutno jednostavan, da nema ikakve dijelove, niti metafizičke, niti fizičke, niti logičke dijelove, baš nikakve dijelove nema u sebi, da je njegov bit jednak njegova bit jednaka njegovom bitku i da su oni potpuno identične. Dakle, William Lane Craig govori da to nije točno. Isto tako u tomističkom poimanju Svetog Trojstva su sve tri osobe jednake, identične sa božanskom naravi. Dakle, tu samo postoji jedna logička razlika, manja virtualna razlika između božanske naravi i osoba. A između osoba postoji onda realna razlika u tomističkom pogledu. A kod William Lane Craiga osobe nisu identične sa božanskom naravi, nego su oni dijelovi božanske naravi i svaki ima svoju zasebnu svijest, svoju zasebnu volju. I koji je problem sa tim pogledom? Dakle, osobe, kao prvo, ne vidim kako bih osoba mogla biti dio nečega. Dakle, dio je akcident, znači on postoji u nečemu, kao na primjer tvoja boja kože, to ona postoji u tebi, u tvojoj koži. Ili visina nečija kilaža, dakle to su akcidenti. To su, svi dijelovi su nekakvi akcidenti. Ili tvoja ruka, recimo tvoja ruka postoji u tebi, a ne sama u sebi. Nema mi smisla baš reći da bi osoba koja je nešto što postoji u sebi, po definiciji, mogla biti akcident koji postoji u nečem drugom. Ali dobro, nema veze, pustimo to sa strane. Ajmo reći da imamo te tri osobe i da su oni stvarno dijelovi te božanske naravi. Sad, sa kakvim oni moraju, pošto su stvarno različiti, kao što dr. William Lane Craig priznaje, svaka od njih mora imati božansku narav. Jer on će reći da su svi oni Bog, da su svi oni jednaki, da otac nije iznad sina ili sin iznad Duha Svetoga u svojoj božanskoj naravi. Dakle, tu oni svi moraju biti jednaki. Svi moraju imati jednaku božansku narav. Prvo, ne vidim kako ih možeš onda odvojiti jedan od drugog bez da božansku narav isto tako razdvojiš i da božansku narav da staviš da su oni njih troje samo participira u božanskoj naravi. Ne vidim kako bih mogao to obrazložiti bez da kažeš da je božanska narav nešto u što te osobe participiraju. Jer, ponavljam, svaka od njih mora imati božansku narav, dakle moraju se u tome slagati, ali opet nisu isti, nego su potpuno odvojeni jedan od drugog. Oni su različiti jedan od drugog. Oni su kao tri različita dijela i u tome se moraju razlikovati. A jedini način da se slažu u božanskoj naravi i onda da zajedno participiraju u božanskoj naravi, što je onda nijedan od njih ne bi bio baš pravi Bog ako samo participiraju u božanskoj naravi. I dobro, ali ajmo i to staviti sa strane. Nego glavni problem sa ovim je što ako imaš tri različite svijesti koje imaju istu božansku narav, to su tri božanstva onda. Dakle, dr. William Lane Craig, njegov pogled na Sveto Trojstvo nas vodi u politeizam. I to je ono za što ga Muhammad Hijab optužuje u stvari. I Muhammad Hijab bi tu bio u pravu, jer ja ne vidim kako se možeš izvući iz politeizma jednom kada kažeš da sve tri božanske osobe, da one nisu identične sa božanskom naravi. Kad odbiješ taj tomistički postulat Božje jednostavnosti, to onda vodi u politeizam. Isto tako, reći da je Bog kompleksan je jedna katastrofalna greška po meni, jer sve dokazivanje koje imamo u Bogu, sve
sva dokazna moć koju imamo iz onog prvog, to jest drugog videa koji sam napravio na kanalu, se potpuno raspada ako kažemo da je Bog kompleksan. Dakle, ako je Bog kompleksan, mi u onom kauzalnom, u onom uzročnom lancu nemamo razloga onda stati na Bogu. Onda bi se morali pitati, dobro, ako je Bog kompleksan, ako on ima dijelove, ako je on sastavljen, ako on u sebi ima, svaka sastavljena stvar ima u sebi i moć, pasivnu moć i čin, onda nemamo razloga stati na Bogu, nego moramo tražiti što je stvorilo Boga. Dakle, moramo se onda vratiti opet jedan korak iza Boga da vidimo zašto on postoji, zašto on ima svoju opstojnost. To je problem sa tim kompleksnim božanstvom. Dakle, to vodi u nekakvu pseudomitologiju, to onda nije više ni metafizika, jer se protivi razumu da kažemo da nestvoreni princip svega i izvor bitka za sve, da je on u stvari kompleksan, da on ima nekakve metafizičke, fizičke, logičke, kakve god dijelove želite. To se kosi sa razumom i to onda vodi u nekakvu mitologiju. Ok, dakle, Dr. William Lane Craig, njegov pogled na Sveto Trojstvo po meni katastrofalan, neprihvatljiv. A uglavnom sam htio odgovoriti na ovaj video zato što on proziva tomističku filozofiju i napada tomističku filozofiju, pa sam htio dati odgovor tomističke filozofije na ovo pitanje i isto tako pokazati zašto je njegov pogled vodi u neke katastrofalne posljedice. I sada ćemo pogledati jedan argument od Muhammad Hijaba koji je u stvari uperen protiv tomističkog poimanja na Sveto Trojstvo i onda ćemo dati svoj odgovor. Pa evo, samo da stavim, to je koliko sam napisao tu, 58:40. Evo, ajmo sad poslušati. Dr. William Lane Craig is right that if you take an identity view of God, such that the Father is with the identity is God, and the Son is God, and the Holy Spirit is God in that sense, then that means that the Father is the Son, because that contravenes the law of identity to say that it's not the case. And if you take the social Trinitarian... Dakle, evo, ovo Muhammad Hijab ovdje govori da se on slaže sa Dr. William Craigom i da govori da je tomistička pozicija gdje su božanske osobe iste kao i božanska narav, da to vodi u jedan totalni kolaps osoba i da otac onda je sin. Sad ću ja to objasniti malo detaljnije, ali uglavnom sam htio pokazati da Dr. William Lane Craig i Muhammad Hijab se slažu u tome da odbacuju tomistički pogled na Sveto Trojstvo. I to nije samo tomistički pogled, to je pogled svih skolastičkih filozofa. Ako hoćete Duns Scotta, Bonaventure, Sveti Bonaventura, dakle, svi su oni tako razmišljali da je o Božoj jednostavnosti i dobar dio crkvenih otaca, znači Sveti Augustin, definitivno 100%, vjerujem da je Sveti Bazilije, Sveti Grgur iz Nise, dakle, Sveti Grgur Nazijanski, dakle, svi su oni isto tako držali do Božje jednostavnosti. Ne bi nikad rekli da su božanske osobe dijelovi Boga, to apsolutno nikad ne bi rekli. Ali uglavnom, ovaj argument se svodi na ovo. Čekajte, ja ću maknuti Muhammad Hijaba, on nam više neće trebati. Sebe sam maknuo. Evo ga. Ok, evo, malo ću sebe sad uvećati tu. Ok, evo ga, znači, argument se svodi na ovo. Ako je otac Bog identičan sa božanskom naravi i ako je sin identičan sa božanskom naravi, onda otac je identičan sinu. Otac i sin su isti. Dakle, ako imamo dvije stvari koje su jednake trećoj, onda su te dvije stvari jednake jednoj drugoj. To je, znači, argument koji daje Muhammad Hijab. I uistinu, dvije stvari koje su jednake trećoj jesu jednake jednoj drugoj, ako su jednake toj trećoj u realnosti i ako su logički jednake. Dakle, sad ću ja objasniti o čemu se tu radi.
Ovaj argument je bio poznat Svetom Tomi i on je dao svoj odgovor na ovaj argument. Ja mislim da je to čak i 28. pitanje Sume, gdje govori o relacijama između božanskih osoba. Bernard Lonergan isto daje odgovor na ovo pitanje. Znači, ovo je poznato, ovo smo već odgovorili 100 puta, ali evo, nikako da muslimani nekako čuju taj naš odgovor i onda da daju odgovor na naš odgovor. Onda bi išli korak dalje. Ovako se stalno vrtimo u krug. Dakle, ovako, mora biti, božanske osobe bi morale biti jednake božanskoj naravi i realno, što jesu, i logički. A logički nisu jednake i onda logički se ne mogu slagati i ne možemo zaključiti na temelju ovog logičkog argumenta da su otac i sin u realnosti potpuno iste, da imamo kolaps osoba u samo jednoj osobi u božanstvu. Ne možemo zato što se oni upravo u svojoj logičkoj ideji razlikuju i onda sa logičkim argumentom ne možemo zaključiti da su oni isti, jer imamo jednu relacijsku opoziciju između oca i sina, kao što smo rekli već u prijašnjim videima, i nije moguće onda zaključiti da su oni isti iz čisto logičkog argumenta, jer kažem, moraju se slagati u ideji i u stvarnosti. Dakle, tu moramo napraviti razliku između res significandi, dakle ono o čemu mi govorimo, i modus significata, znači način na koji mi govorimo o tome. Zbog ovog drugog načina na koji mi govorimo o tome, mi ne možemo iz ovog logičkog argumenta zaključiti da postoji jedna stvarna jednakost između oca i sina. Primjer, znači jedan nalični primjer iz našeg empirijskog zapažanja je, na primjer, gibanje ili nekakvi akt, nekakvi prijelaz iz moći u čin. Dakle, ako gledate sa strane uzroka, tu ćete imati moć, a ako gledate sa strane one pasivne, trpne moći, koja, ajmo reći, u kojoj se događa ta promjena, iz te perspektive ćete imati pasivnu moć, a iz perspektive uzroka ćete imati čin, a iz perspektive uzroka, to sam htio reći, učinka, iz perspektive učinka ćete imati pasivnu moć. Iako je to samo jedna te ista realnost, imat ćete, ovisi kako gledate, imat ćete dvije različite stvari koje nisu jednake, nisu iste, ali su u istoj realnosti. Dakle, čin i moć. Naravno, ovo je samo naličan primjer i božanske osobe nisu jednolične s ovim primjerom, tu nema čina i moći, tako da je malo teže za razumjeti kod božanskih osoba, ali možete shvatiti tu distinkciju, dakle, između dvije stvari koje su različite, ali postoje u istoj stvari, u numerički jednoj te istoj stvari. I još sam htio reći da, znači iz tog logičkog argumenta jednostavno ne možemo zaključiti njihovu potpunu jednakost između oca i sina. Ali, međutim, naš sugovornik bi rekao, dobro, ali ovdje ne radi se samo o logičnom argumentu, nego u stvarnosti su oni identični. Međutim, zbog naše doktrine relacija, oni u stvarnosti ne moraju biti identični, iako imaju numerički isti bitak, to jest numerički istu narav. Zato što se relacije razlikuju u svojoj esse ad, a ne u svoj esse in. Dakle, te relacije postoje u numerički jednoj božanskoj naravi. Svaka relacija postoji, ima svoju opstojnost od te numeričke jedne božanske naravi. Ali njegov esse ad, dakle ono što u stvari čini samu srž relacije ili odnosa, je da je ona uperena, da ima svoje usmjerenje prema nečemu. A to usmjerenje je u apstrakciji od svoje esse in.
Zato i možemo imati čisto mentalne relacije. Jer sama narav relacije nema ikakvu, ne poziva se na ikakvu opstojnost esse in, nego čisto esse ad. I zato božanske osobe mogu imati, ako ih zamišljamo kao opstojeće relacije, mogu imati jedno te istu numeričku božansku narav, ali se razlikovati međusobno jer je njihov esse ad u relacijskoj opoziciji i oni se moraju onda razlikovati. To je jedino moguće ako držimo do opstojećih relacija. Ako gledamo da su božanske osobe bilo kakvo drugo biće, nekakva kvaliteta, kvantiteta ili nekakvi dijelovi, akcidentalni dijelovi kao što drži William Lane Craig, ja ne vidim kako je moguće da oni budu jedan bog, znači da imaju jednu te istu numerički jednu božansku bit i narav. Ne vidim kako je to moguće i uvijek će ti ispasti 3 božanstva, dakle imat ćeš 3 boga, uvijek. Ako ne držiš do ove doktrine relacija kao što to drži Sveti Toma i tomistička tradicija. Evo, malo sam sada odužio, ovo je puno informacija. Ako nešto nije jasno, ja ću ostaviti svoj kontakt i vi mi se možete javiti pa da to dodatno razjasnimo ili obrazložimo ako imate neka pitanja. Evo, to bi bilo to za današnji video. Ja vam se zahvaljujem. Ako ste oslušali do kraja, lajkajte i podijelite drugima ako mislite da je bilo zanimljivo i vidimo se u nastavku. Bog vas blagoslovio.